Kayo, yabe tala po kaniting misa, ding kapasalamatan da ding makatuki. O sa Pinari Kaport, Gina Aguirre and family, Lynn Alde, Marian Torres, Christy Antonio and family, Mr. and Mrs. Percival Sapanta, Eduardo Gueco Jr., Rosalino Calma, Yoprosinia David, Corazon Maglaki, Grace Sembrano, yabe tala po yung kapasalamatan da ding mag-celebra king Aldo ning karelang kay Baitan, Asmin Sarmiento, Archie Figueroa. Panalain tala ding kaya doon ding makatuki, Josepina Ricaport, Shema Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Martina Elaine de las Salas, Gerald Sibayan, Lovely Canlas, Oscar Manalili and family, Richard and Chona Yumul and family, Rodolfo and Liliananay Pineda, Rosel Pineda, Christian John Libu, Maria Perpetua Grace Nuarin, Jocelyn Nuarin, Dennis Mion Chua, Ed and Lou Paras, Eduardo Granda and family, Joel and Rowena Coronel, Colleen and Aiden Coronel, Emmanuel Barrios and family, Chris and Leah Jacobi, Aldrin and Rizalean Granda, Dil April Joy, and Joan Arcebido, Olive Mercado and family, Lala Pison and Sons, Angelica Joyce Canlas, Roger Vergara, Marites Tipay, Ann Nicole Tipay, Luigi Tipay, Irene Villanueva, Jen and Enrico Lucas, Joran Villanueva, Jolan and Jelvin Villanueva, Annalisa Villadanes, Yutok family. Palalain tala po ng Malaguang Kapaldananda D, Macbeth Torno, Mary Ann Nelbida, Ronald Paruli, Nora Patino, Freddy Alar. Lenny Lindu, Wilfredo Muñoz, Lolita Cano Punsalan, Elizabeth Flores, Virgilio Pangilinan. Panalain tala rin po sa Blanca Ladwa, lalong-lalo na D, Yolerio Antonio Jr., Vicky Manalili, Leonor Morales Ison, Jesus Ricaport, Ramon Ricaport Jr., Ramon Ricaport Sr., Purificacion Ricaport, Jose and Candelario Jose, Adeline Ricaport, Monsignor Norberto Coronel, Rosendo de las Alas, Gregoria Hernandez, Roel de las Alas, Arlene Bunag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Usta de las Alas, Isabel de las Alas, Sani Pinca, Rupo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Cueco, Cecil Tobiera, Dolores Calulo, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Avidaño, Noel Aguirre, Vicente Ong, Anatanya Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Avidaño, Amanda Saguban, Marieta Avidaño, Vincent Benavista, Days of Orlando Dayrit, Luciano Isidro Calma, Eddie Gueco Jr., Gloria Gueco, Teresita Molina, Luke Arciga, Pedro Olande Jr., Gabriel Coronel, Francisco and Modesta Granda, and Rosso and Corazon Paras, Joan Miguel Franco, Esther Tadeo, Enrique Capulong, Brigido and Corazon Ocampo, Francisco Tipay, Godofredo Emma Jane Castro, Delia Alicante, Patricia Pablito Almacao, Amalia Sampang, Enrique and Leonila Maglaki. At panalain tala po din sa Blang Maladwa, lalong-lalo rin ang mailang kingkayang pakalulong. Ing magbisa tamo po ngeni, yapin po i-Reverendo Padre Marvin Sinlao. Ing daratang
ita king kaligtasan daratang yay Ginoo sa lubong katao kasantindang tangalan ding daratang king lagyo ning Ginoo kasantindang tangalan karing kamundo ka kilagyo ning ipa poning anak kamponing banal na espiritu Amen. ing Ginoo manatili kay kayo At kaya kaante mo rin. para karing labis tang kabalisan at kaligaligan adwan tamoy kapatawaran ng Dios batang maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo. Ikang darapat karing sablambage agpangkingke kang parasan Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. Ikang babye babala kaya kaming mangilag kami king lebadura daring mapagkunwari Kristo pakalulo. Kristo pakalolo. Ikang katunayan ding pengako ning Dios Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. In Dios sa mayupayang totoo pakalulwa na katamo at yung pangapatawad na rin kasalanan tamo para titasan ang manatiling ating takot kaya ang gaking idala na katakim biye alanangga Amen. manalangin tamo. Oy paming mayupaya mit mong sikanan mo ang antabayanan di sablang penandit ng biyemi. Panimunan mo kaya sana king pamaglakbemi king biye. Pakibatan din kaya kaming panalangin at ikabos kisablang kaligaligan. Itubod men kaya kang espiritu ban pisan metong anak kami king kasalpantayanan at king pamakirake king kaya kang kasuywan makapagsadya kami king kaya kang harapan. Itihaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Uli ng Kristo, meging balen na kami ning Diyos, adarapat karing sablang bage, agpangking kayang parasan, inyang pinili na kami, kaya tapang minunang panahon. Inya, ikaming minunang mika ating kapanayan kang Kristo, kaya kayang puryan ing ligaya na ning Diyos. At ikayuman, inyang dimdamyu ing balita na ning katutuan, ing mayap a balita, aminya kaligtasan kaya kayo, meniwala kayo kang Kristo. Uli na niti, mibiyaya kaya kayo ing tatak ning Espiritu Santo, antimong pinili na ning Diyos. Ing Espiritu, yaing katunayan da, ring pangako ning Diyos kaya katamo, ang gaking kamtantamong ganap ing kaligtasan. Sukat tamong puryan ing ligaya na ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Maligaya ing balayan a pinili ning Ginoo, bang maging sariling keya. Maligaya ing balayan a pinili ning Ginoo, bang maging sariling kaya. Ikong sablang matulid a pamibiyebye, king Ginoo tumula kayo. Ikayong makipusong dalise, kapurian sukat yung ibye, kambening lira, Ginoo kaya kayuyang purian, kambening gitara, panigtigan ye. Maligaya ing balayan a pinili ning Ginoo, bang maging sariling kaya. Uling ing amano ning Ginoo, mit mong katapatan, at apanaligan sa blanang depatan, kalugurana ing ustisya, at ing katapatan, yato kayayang kakatmuan, king kayang pakamal. Maligaya ing balayan a pinili ning Ginoo, bang maging sariling kaya. Maligaya ya ing bansa, nung ing Diyos ya ing ginuna. Maligaya ya ing bale na pinili na,
ibat banwa, ing Ginoo makalaweya, sablang taong kayang lelangan, lalawana. Maligaya ing balaya na pinili ning Ginoo, bang maging sariling kaya. Parangalan tayo pungening maya pabalita. Mataku kaya kalang ibuklat o Ginoo, bang kakulang akit, ding makapagmulala ng katutuan, ning kekang kautusan. Hallelujah. 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 At kaya ka antimurin. Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Lucas. Digay kaya ka o Ginoo. Kabang misasaksakan la ring libo-libong tao ang gaking mipapandamusak na la Jesus migsalitaya pa nung migsalitaya pa mong mumuna karing alagad na nga na pangilagan nyo yung lebadura daring pariseyo nga kuwari ing pamagbanal-banalan da alang bage ang makatakap ae milantad at alang lihim ae bubulalag. Nano maning sinabi yo king maralumdum, maramdam king masala. At nano maning sinitsityo king silid, mikulayit manibat ka ring bubungan. Sasabihan ko kaya kayo kakaluguran, eyo pinatakutan ding makapate king katawan at kay pat alanong arapat pang marok. Sabyan ko kaya kayo, nung nino ing sukat yung pitakutan, tumakot ko king Diyos, akay bat ng meka mate, at inya pang upayang mugse king impyerno. Huwag sasabihan ko, tumakot ko kaya, ero wari pisik sa limong mura ring 5 denas, makanyan man meto mang karela ene kakalingwan ng Diyos. Agyang imbwakyo makabilang, inya eko tatakot, maygit ko ulaga kesa karing dakaladenas. Maya pabalita ning Ginoo. Kapuriang keka o Kristo. Kakaluguran ing katamong ibanghelyong ini, sasabihanin ning apong Ginoong Hesus Kristo nung makanano tayang harapan ing takot. Opo, kailangan tayang harapan ing takot. Uling nung manatili kang tatakot, ka makasulong. Nung mangibaboy ing takot, kimbiye mo, ka makapunta, ka makagalo, maparalyze na kamo nung nukaring ka. Anya, tuturo na kaya katamo how to deal with our fears. Pero, nano mo po kaya ing peka kakatakutan tamo, kimbiya tamo? Nano kaya itang kakatakutan tamong parati, kimbiya tamo? Wala lang duda, itang takot, mawala yung biye. Ale? Tatakot tamong mateyeng kay katang katawan. Proof. Halimbawa, pota pong ating masakit, kay ba't manabiling niya, ayaw mo sasabihan yan, niya mo. Pututan ming magsalita,
O kaya ning andyang mi pamusit mo, kayong grupo, then all of a sudden, at medo nga miyembro, sabihan na po, tanga ako mate, bori ko, bulaklak ko ma, ay, anong panyabian mo? So, we fear to talk about death. Because palagi ko, ito po yung greatest fear na ning bawat tao, ning balang tao, ing kamatayan. Ngayon po sabihan na ning ginutamong Yeso Kristo, na eta mo migagana ka, not to worry, tungkol kining pangamate o pang-apekto na ning kekang katawan o no makanano yang manatiling masiglaing katawan, ita manatili yang mamamate. Do not worry about that. Ne? Ala po kasing mas maulaga, all of the body's goods come to nothing. Dening kaya pa na ning katawan, mawalangan yan, potang pisasabihan ng good life with God. Ne? Alwa itang ikakayap ning katawan, ning kikatang pagnasan. Nung makanano tamong midinan, mayap abye, kayabe nga pong Ginoo. Uiteng mas maulaga. Ne? Uling sinabi na ni nga pong Ginoo, ne? Ya dapat ing katakutan tamo. Uling, watuto, ing katawan tamo mateya. Itamongan mate tamo. Pero, ating meto nga manatili kay katamo. Yapin kay katang kaladwa. Can the soul die? Yes. And who would do that? Only God can make the soul die. Buri may bangi mating kaladwa mo? Manatili ang mabing kaladwa mo? Well, strive to do God's will. O itong goodness na ning katang spiritual na biye. Sabi ko naman po kayo, ala pong exemption. Itamongan matetangan. Whether you like it or not. Ala pong exempted ka rin. Nandiyan ano pa yung posisyon mo kimbiye. Nandiyan ano pa yung arasan mo kimbiye. Mate at mateka. So, it's a reality that we need to face. But, tayo dapat kakatakutan ita. Mas katakutan tamo, ustungin kaladwa tamo, yang mate. Uy, nga manuhanan ni nga pong Ginoo. That is why we need not fear the death of the body. What we should fear is the fear that our soul would die. Therefore, para mawala yan, kailangan ating kang takot kay nga pong Ginoo. In concern mo nung makanano, gawan, itang burina at kaburyana ni nga pong Ginoo. Di nang kaya pong masanting positibong pananaw, ini nga manuan ko, potang in love ko kay nga pong Ginoo. Potang ikakatakutan ko mo, nga pong Ginoo, king sabla-sabla. Magyamot ko, makayamot ko, ketang upaya na pwedeng lagpasane pa yung panahon at oras ngini. A power that transcends space and time. Makayamot ka rin. Ne? Makayamot ka ketang upaya that governs the universe and its entirety. Makayamot ka ketang upaya greater than life and death. O yan, ingaman nung kapotang in love ka kingapong Ginoo. When you are in love with God, when you are fearing God above all things, then makayamot ka ketang upaya nga manuan ko manipat natin. At ining upaya ngay ni, yung magpabalo ka, at yung magsilbing dalan bang maging matalik, at gumabe kay katamo, ketang paralan at kaburyana ni nga pong Ginoo. At potang atyo yan, nakamag-worry. Potang atyo ni nga pong Ginoo kimbihe mo, nakamigagana ka, anya pekyapos nepo karendenas. Sinabi na ni nga pong Ginoo, nga na, erowari pisasalimong mura ring 5 denas. Makanyan man, metong man karela, kakalingwan ng Diyos.
when you are in love with God, when you fear the Lord, uturin din na sila may papaboren, ika pa kaya? Balang bilang, o balang piraso, o balang metong kimbuak mo nga na, makabilang na. Agyang imbuak yu, makabilang. Inya eko tatakot, may git ko ulaga kesa karing dakal adenas. Ne? So therefore, yes, we need to fear the Lord. Yang mo yung kakatakutan tam, all the rest should not be. And when you fear the Lord, mo rin nasabihan, you love Him. You love Him. Anya, fear of the Lord is one of the gifts of the Holy Spirit. Makatakot tutu, istong ing tao, alaning takot king apong Ginoo. Maniwala ko kanita? Istong ing tao, may wala ne takot king apong Ginoo. That's delikado. Uli nga gawana na itambagi, musukat agawana ning meto nga tauling utumuing Diyos nane kakatakutan. Ne? So, ita po. Ne? When you are with God, you should not worry anything. At sabi na nga pong Ginoo, when you are with God, when you are in love with God, do not worry. Uling sesen at ang tabayana naka ni nga pong Ginoo. Uy, tamupin, panikwanan mong palagi, ingabalo yung kaburiana. Wari nga pong Ginoo mismo, yung ginutang Jesucristo, sabi na, not my will, but your will be done. Sinabi na ita, aluwaing kaburian ko, nuneing kaburian mo, yang masunod nga na nga pong Ginoong Jesucristo. Yan mismo. That is what He did. Ale? So therefore, uyan mo naman yung panagkat na kaya kata. Madalas kasi tang kaburian mo, sasalang sangya, king kaburian na nga pong. So to play safe, pagdulapan mo, nung nano'y kaburiana, ni nga pong Ginoo. At potang ikwameta, kami paroro. It's always for your good. It's always for your safety. And it will lead you to God better. And you will be rooted. And in that way, nung makayamot ka, matatag ka, itang worry about anything, mawawala. Uling bahalo mo, ingapong Ginoo, yang bala. Keka. Ne? So, o yan po sana yung maging bakalanta mo. Ngayon Aldo, yan yung bengi nga ite. Ne? We have to fear the Lord, but we should not fear anything else but Him. Pero we should not fear because God is love. Ne? Kaluguraan nakatamo at nakatamo paboren. Pitakutan ka potang mo gagawan itang buri mo. Itang burina. Amen. Amen. Ginoo, balik dan meng mitmong lugod, ingke kang balayan, ang makatipon niya, ni keti kapamirataning ke kang espiritu, king katapatan at kapasalamatan keka. Pakiramdaman mo sa rening panalangin, apayabot mi keka, ngaming manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo kami, ulitan tayo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para King Santa Iglesia, paratiya sanang talan matalik, karing turunang Kristo, alang takot kenuman, king beluan na ing Diyos ene kalingwan kapilanman. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing pamuntok ding bansa, kapilanman sana maging makabuklat la pusot kaisipan, king karelang pamamahala, king beluan na yalang makatakap, ay milantad at alang lihim, ay bulalag. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang miyembro ring Catholic organizations, agyang mangailangan lang maragula sakripisyo, para tirasanang gampanan, mitmong kasalpantayanan, ing karelang katungkulan, balang malawi ating katuliran, arapaning Ginoo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kaya katangan makatipon ni Keti,
Ing mumunata sanang pagobran, yaing kasalpantayanan takang Kristo, bang makilala tang banal arapaning Diyos. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ngeni po, adwan tamo'y sarilitang kapagnasan. O Ginoong Yesus, dirinan mo king sika na nalub, king turo ng San Pablo, patawaran mo kesa king kekeng dewakan, at ilako mo rin kaya kaming kasalanan, bankin tauling aldo, makapakyabe kami kang Abraham, akya kang pepabanalan, kapamilataning kayang kasalpantayanan, ikay mabibiyat mag-ari, manggaman, king alanangga. Amen. Ingino. Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggap harapanin Diyos, sigpang mayupayang totoo. Tanggapan na sanang ginuiting daon karing gamat mo. King kapurit kaligay ning kayang lagyo. King kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy, pamimiglalang tanggapan mo rining kekeng panalangin at ayin, adarawon mi, king kasalpantayanan at lugod. Yatad na kesana, niting Eucharistia, king kekang ligaya, itiadoan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya kaan yat timo. nayo ring puso yo, Makayat nano king pasalamatan tayo ing Ginoo Dios tamo. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kamparati, at duman karinoy pa, Diyos kingalanangga at lubos mayupaya. Kapamilatan ng Yeso Kristong ginumi. Iya ingkekang amano, aking kapamilatana lelangan may meto yato. Iya ing talapangabos sa tinubod mo, banikabos na kami. Inyasa at kapamilatan ng Espiritu Santo, may katawan niyang tao at may bayit king Birhen Maria. Ti paranang banal mong kaburian, bani talakad ne ing meto nga banal la balayan para keka. Inagpano ring gamat na king krus, bansin tangane ing kamatayan, at ibulalag na ing pamanyubling niye. Ulinita kamberi sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit ming kaya kaligaya, layon makyabe king halang tukdang dampama miye kapurian keka, at ngaming kakanta. Banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos yang mayupaya. Mipno yaing banwa, mipno yaing yato, king kekang ligaya. Hosana, Hosana, ing kakatas katasan, banal, banal, banal.
banalya Ingino, Diyos yang mayupaya. Mipnuya ing banwa, mipnuya ing yato, kingke kang ligaya. Mapaladya ing daratang, king lagyo na ninggino. Banal, banal, banal ya Ingino, Diyos yang mayupaya. Mipnuya ing banwa, mipnuya ing yato, kingke kang ligaya. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampo mi pabanalan mo sa areting ayin king Espiritu mo. Ban para ke kami maliari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lub kin pamay lasat kamatayan, kinuaning tinape at pepasalamat ya keka, piraso ne, at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iting kanakong katawan, ami daon, para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, at binyaning kalis ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, at minom kayo kaniti, iting kalis ning kanakong daya, ring daya ning bayo at alanang gantipan, ami bubo para ke kayot para ka ring sablang tao, ban keta mi patawaran na ring kasalanan, dabtan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo metea, Cristo media, Cristo datang niya paking kawakasan ni panahon. Datang ya pa, datang ya paking kawakasan ning panahon. Datang ya pa, datang ya pa king kawakasan, king kawakasan ning panahon. Inyang inigaganakan mi hoy pa, ing kamatayan, at pamanyubli ng mebiye ning anak mo. Darawon mi yakeka, iting tinape ning biye, at ting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad harapan mo, ban sumuyo keka. Mapakubabaming pagamwa mo, ki kami nga sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan meoy pa isang iglesia mong makalaganap king meto yato, ban namiganap yakilugod, kambe ng Francisco, akya kaming Papa, at Florentino, akya kaming Obispo, ading sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling niye, ading sablang mayango na biye, tanggapan mo sana kay maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit, kimbiye alanangga, ban kayabe ng Maria, ing birhenin doning Diyos, kayabe na San Jose, kayang esposo, kayabe ring apostol at isablang santo, at inupad kimal mong kaburian,
king kekabaning panahon, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatana kambena at kaya, o Diyos pang mayupayang tuto, kagom ning banala Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Ngini manalangin tamit mong kapanaligan at lugod kingib pa, karingamanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bangking kasopaning kaya kang pakalulo, parati kami kabos king kasalanan, at meligtas kisablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Kaing ka, Aryan, at king kayo paya, at king ligaya, manggaman, king alanangga. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiyay ko kaya kayo, mo sa babalikdan ning kaya kaming kasalanan, nunialawan mo yung kasalpantayanan ning kaya kang iglesia, at umayapan may ampon bilugan agpangking kaburian mo, ikaw mabibiyat mag-ari, manggaman, king alanangga. Amen. Ing kapayapan ning ginuman at iliya sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka, timurin. Ipakit tamong ini, imikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan. Pero ning Diyos sa milalako, king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami, pakaluluan mo
kami. Kordero ning Diyos, ang nilalako, king kasalanan yato. Pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Kordero ni Diyos amin lalako, king kasalanan yato. Ibigay mo ke kami kapayapa, ibigay mo kapayapa. Niyoing kordero ng Diyos, niyoing milalako king kasalanan ng yato, nuwan laring mayayawos king hapuna ng kordero. Gino, matang pangtanggap kaya ka. Dapat ikasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen.
Kapabaluan po. At sula po din kapatid tamo, karin king Our Lady of Grace, Paris, karin po king Mabalakat, king pamanimuna na po ning Karelang Pari, Monsignor Jose Lacap. Para po pasaupla, magtindang ticket, salita mo po, dengali kumda pong pera, magamit laking Karelang aliliwang proyekto, ning Karelang Parokya. Dakal pong salamat. Manalangin tamo. Oy paming malugod, manano na sanang ing katawan at daya ning kekang anak, abirian mong tanggapan mi, king kekang dulang, pagkaluban anak king dake, king kayambie, king ligaya, karin banwa. Itiadon mi, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Panalangin para kimpamagimindisyon karing magdebosyon. Ing ginumanatili kaya kayo. At kaya ka antimuri. Manalangin tamo. O malugod, aapong mamakalulu, pisyag mo kambe ning banal na krus, ingalang kupas sa lugod mo kimbalen na iniwi mo. Pakiramdaman nyo po ding mapaniga po at panalangin, ding balang metong kaya kami, ding magmasusi kingal doon ning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbe king aliwa lugar, ding magbar o board exam, ding masakit at mikikapanamdaman. Ipagkalubyo po ing kayadwanan alalapit, ding maniga po kay kayo, at tanggapandang mitmong kapasalamatan ing kalam na ating utang alob, ababalikan kay kayo. Bendisyonan nyo lahat naman po, ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansese ning lugod da kay kayo. Kapamilatan ing bendisyon na iti, haga na kada sana, ing pangako daking binyag na ikamu kabod, ing karelang luguran at suywan ng ting Diyos, manggaman king alananga. Amen. Birhen ning Lourdes, Panalangin mo kami. apong mamakalulu, Pakaluluan mo at kami. bendisyonan ng kayo ng Diyos, sa may payang totoo ng ipating anak, ating banal na Espiritu. Amen. Ing misa mi daon ne, mena kayo king kapayapan. Salamat, King Diyos. Magrasya, Diyos bengi po kay kongan.